Lirio ititanap. Pinapalabas inbaon ni Alex ni Mang Sotero kandag iti talupay agwardya iti farmhouse amapanday iti rancho ket mangilako da iti 5 a baka para iti donasyon ni Alex iti kombento. Mas daw ni Chayong ababaonen iti panagsarsarita na gaputan nakaan ano senda itoy ngagpapan kadag iti trabahador iti kataltalunan. Iti met sabali abangir sabali ti panagawat ni Ursula iti naitagtagainat ni Libnos anak apuraw kampay idi daytoy ket adda pay sabsabong dagiti Lirio iti aglawlaw a Maris Puraw kuna ni Ursula at ikay papanan daytoy atagtagainep ket ti ipapatay ni Libnos itagagayem adto yung tituloy ti nobela tayo ana pauluan Lirio iti tanap. Ay na, talaga, sa balit ti panagawat ko iti day tatagtagainap mo, Libnos. Kasla ti ipapatay mo, ti ipasimudaag na. Agasaw, tanakabado ka iti puraw. Kat, adda ka pa iti tanap. Amangan no ti pakaitan ng mamunday jay. Kalpasan na. Sabang dagiti Lirio a Maris Puraw, ti adda iti aglawlaw mau. Auntie, Kasta ti panagawat ko, Libnos. Ay na, Diyos ko, adayong kuma. Katsapay kuma. Kasaan akasta ti pakaitarusan day tatagtagainap mau. noan niya laditan ti may tagtagainap ko, auntie. Ala, agkararag tayo ti Diyos. Pasapay la kuma, ta saan nakaabaybayan. Sapay la kuma, ta isulat ta ti mang tartarabay ken ka, Libnos. Kat, yadayo na ka iti pakaisagmakam. Ikamang tadagita at tagtagainap mo, iti Diyos. No adaman ka ipapananda, ti Diyos laengan ti makamaw. Owen, auntie. Ala, maturog tangarudan. Tanay, rabiin. Aginanatan. Amangan no paset tinapalabas na dagita amakit-kita na iti tagtagainat na Ursula. Ay, kastamot ti kunak. Nana Junisha. Ngam, ti may sa atagtagainap na. Sa bale, ti panagawat ko. Nakakawis ka no iti puraw. Kalpasan na, adday ti may satanap. Sakit, Maris Puraw dagiti sabong ti Liryaw iti aglawlaw na. Saan ka day? Ati ikawis da iti natay kat puraw. Ha, Kan, anya ti ka ipapanan ti tanap nga ayan na. Saan ka di atanam? anya. At, ti sabong dagiti Liryo apasig apuraw. Isumot ti sabong na ay ti tanam na. Awan ti makaibaga, iti kay papananday tatagtagainap na Ursula. Basta ti makunak, ituloy mo latta apainuman, iti ipapainom mo kan kuana, ana aramot ti kayaw. Saan kumangagliway? Tadakkel ti maitulong na kan kuana. Muna na. Kanayon ko nga rod apainuman. Agsapa kan rabi Nasaya at nukasta. Kat inton maibos dagiti naalat aramot ti makagas akayaw. Kuyugan kan tumanan amapan ijay baker. Tapno mga lata. Ay, muna na. Kat agyaman na. Naimbag kayo, onay. Kaasimot nga may nilibnaos. Kat sapay la kuma. Tagsublin tumot laeng tilagip na. Sapay kuma. Adda ka din dagiti agparti iti baka? Addadan, Alex.
Kaya't madaman aparparchen dati baka anak kapu ijay rancho. Madamdama pa'y at dantumatan nagiti trabahador. Nasayaat. Ala, panawan ka pa'y nga dito yung silid mo, baro. Ay nakman tumulong ngagluto. Nodda ka sa pulam, kawagam lang ni Chayo. Sige. At paparte ni Alex iti baka. Kalpasan na. Inayaban na magdagiti trabahador. Tsaka mo no niya ti pampanunutan ng aramidan. Yam sapay ko Diyos ko. Pag nasaya at dahit ang aramidan na. Sapay ko Intayon iti farmhouse, senyora. Pinaayaban na tayo ni Senyorito Alex. Anya, pinaayaban na ta. Taapay. Basta, adda imbaon na itay amangayab ka data. Iso amapantan a senyora. Amangan mat no importante iti bagana. Sige, mapantangarutan. Usarentan ti kotsek. Tadyak kayat ti mabannog amag mo. Naimbag na oras tayo amin. Awan ti napatag nga okasyon. Bueno, awan ti agkasangay ita. No di kat, inangay ko da ito'y. Tapno, makisarita kada kayo amin. Anya ka dito, senyorito. Sasaritaan tayo, senyorito. Umuna iti amin. Agyaman aktay may kayo. Kakabsat ko ida. Kaya't ko ti agkid daw iti pamakawan kada kayo. Pakawan mo ito ni senyorito. Ako nagbalbali mo ito. Posible na ito. Pakawanan dak. Gaputan naranggasak idi kada kayo. Kayat kung ibaga. Asa bali itanda ito nga Alex akasangsango yo. Mapakawanda ka di kakabsat? Oo na, senyorito. Ang pwede na saan yan. Pagkawanda ka, senyorito. Agyaman ak unay. Ket manipod ita. Nuaddaman parikotyo. Ket kasapulan yo titulong ko. Mabalindak nga asitgan. Nang rona no kwarta ti pagsasaritaan. Si dadaan ak amang tulong kada kayo amin. Yaman kami, senyorito. Yaman kami, senyorito. Beta lang ti baga kakabsat. Ket agyaman ak met itiado nga anos yung agtrab-trabaho dito asyenda. Ket saan kayo apumampanaw? Gaputado tinaluto a pagsasangwan tayo amin. Yaman kami. Sotero, nanggag mo ka di amin, dagiti imbaga ni Alex. Oo, senyora. Kaya't ka di asawan da ita, ang nagbalbaliwan ni Alex. Oo, senyora. Hindi na yung bagati plano na kasta. Nasurpresa ako, senyora. Maragsakan ak unay, Sotero. Sapay ko mga roon, tagtultulo yun, ti panagbaliw ni Alex. Ang kami, senyorito, katagyaman kami. Agawit kami, senyorito. Agawit kami, senyorito. Agyaman kami. Agyaw, senyorito. Agyaman ak met iti dadarayo. Agyaman kami, senyorito. Lamas tayo ulit. Ito, kaya tsuka di tinalong asaba. Huwag yun naging Una ina. Ket agyaman ak. Inton bigat matlaan. Bangyugak itinalong asaba. Sige, agpakadak matay. Sige, nanay. Iho, awanan dagiti dimmaray iti pasken. Nakapanaw da aminan. Wen lola. Ket nakitak ti ragsak iti rupo da. Uray siyak, iho. Maragsakan akmet. Agyaman ak ta dimmaray kayo, lola. Iho, nagbalbaliw ka ka din. Sungbatan nak kuma.
Padasag ti agbalbaliw, Lola. Padasag atong palan tinako na kanyak ti madre, kan ti amak. Kunadaan, nasaysaya ti agbiag nga addaan itinatalinaya panunot. Ken addaan itinasaya at apanagpuspuso. Padasag ti kasta kita ti biag, Lola. Iho, Pakawanindak met, Lola. wen, iho. Tinapatag, agbalbaliw ka. Tinapalabas, katlipatan tayon. Tinapatag ita, agbalbaliw ka. Iniyagan ka ito inumam agatas, Alex. Inumam, sakpaya maturog ka. Agyamanak, tatang. Ha? Inawagan na kiti. Tatang, Wen, gapotada kayo ti amak. Impakita yo ti kinapatag ko kada kayo. Imparik na yo ti panmatag yo kanyak. Itilikodan ti kinagubsang ko kada kayo. Alex. Pakawan hindak, tatang. Kat ikarik nagbalbaliw akon. Tungpalag tinakunayo kanyak. Apadasag ti agbiag anaragsak. Nga daan itinasaya at apanagpuspuso. Kat babaan ti tulong yo. Maaramid ko na ita. Uwan. Anak. Uwan. Adda kami latta amang ipatpatagkan ka. Adda kami latta itilikudan. Naragsaka ko na ibarong. Anatlunak nga amam. Ay na! Makasangit ka mang puy-puya, itay ka na kayong agama, iti silid ti senyorita, mang sukiraw. Inakla ko madamagan ti kayat na nga armusaran into nagsapa. Isuana pa iti silid na. Nakita ka nakalukat. Kat nakita kayong agin inarakaw. Tayo. Nangag ko ti saritaan niyo. Sapay la ko mga raw. Tasaan lang apanagin ko kuna ti panagbalbaliw ni senyorita. Sapay ko ma. Uwan, Tayo. At tseklaw na'y asaan lang apanaging kukunati amin. Nay, apay anak kisapsapa ka abimangon nibnaos. Ay maturog ka pa'y. Trabangon pa'y laang. Mapan ka ije uma, saan ka ti? Ay kaun sa paag ti mapan. Taintun ag subliak. Agburdatan tumanan. Umayak mag-anti. Ang saanan. Dito'y kalaptan kalapaw. Umayak mag-anti. Umayak tumulong. Saan aron bang ada kayo latan ti agbambanog? Nasken atulungan kayo met Syaklatan ti mapan ijay uma. Kunakmag. Kabaulak asi syaklatan. Basta umayak mag-anti. Saan da ko nalapdan? Takayat kayo atulungan. Alaa. Addakin ka na ita. Ay agtsaata pa'y ngarud sakpay amapanta. Apag isunto lumawag basayt, inton makadanon ta. Kalyon ta amin ng akamote, lignaws. Ta baliwan tamanan ti agmula. Basit ngudkit di day tajak iti nakali Owen, anti. Agraman dagiti mula ta nga utong. Purusan tamatang. Astamatan dagiti daddo mapay anatang. Isupay nga ilako ta. Di tamot kabailan amin nga ibusan. Madataon lang no mabayag. Owen, anti. Nanina ita tinatang. Kan sigurado ang magustuhan dagiti natin ta. Taawan pesticide na. Saan anay sprayan? Day, tatipod no. Sige nga rod, anti. Rogyantan ti agkali iti kamote. Lignaws. Ay, nagmayat gantag tugtugaw dito'y hardin nyo, tatang.
anya hardin nyo. Hardin tayo, punam ba? Kaya rigak lang mati may sa babaw nandito'y parok. Ididay ta, tatan. Ngamsan itan. Gaputada kayo ti amak. Nagadugaan ti masitas dito eh. Nagpipintas dagiti sabong da. Kan nagduduma ti maris da. Wen anak, hamong ngamin. Nalagip ko day di inam. Nasamidi ti sabsabo. Kanayon iti nga paala kanya iti orkidya iti bakir. Adumat pati maalala nga orkidya. Nagdudumat ti klase da. Kasta ka di, tatang? Wen anak, ketika nalagip ko man ti agarami iti hardin dito likodan ti farmhouse. Total ket bakanti may. Magustuak, tatang. Napintas. Patsek, maragsakan met ti inam. Kaputa, nagbalbaliw kan. Maragsakan ijay nagkaisabyan. Sayang lang. Tajak nakita ti inak. Imusay iti impas ngay naka. Nupay kasta. Adu kami ang mangipatpatagkan ka, anak. Nang runay ta, sa nagbalbaliw kan. Kaya't ko asulmitan dagiti nagbasbasolak iti padak a tao. Kan kastamat kada kayo, tatang. Dibnaus, agawitan. Baliwan tan tumanan ti umay dito'y umang. Tanay, naku yung mutan. Makatudtudon sakit niya. Sapay awan inalata akaputi. Uwan nga rod, auntie. Nala, ikabiltan iti bagdag iti nakalita akamutay. Sige, auntie. Ay, saus, aguruudan libnaus. Ay, agawaan ta. Uwan, auntie. Ay, saus, inbayakabak ng libnaus. My God, agawaan ta. Dito'y tan amag na libnaus. Manglintag tan Sapno, daras ta ka makasangpot iti kalapaw. Uwan, auntie. Ay na, ay, kabailam ka di day ta, sinusoon mo. Uwan, auntie. Kabaulag. Ala, dito'y tangarod libnaus. Agalwad ka. Ala, surutan naklatan. Uwan, auntie. Ay, libnaus! Ay, saus! Naikaglis ni libnaus! Natulidan! Ay, libnaus! 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 Ha? Ay, napukaw na tipot na! Ay na! Naitupan samot iti bato ti ulo na! Libnaus! Libnaus! Ay na! Ay, sapay! Nagpigsa ti tudaw! Ay na! Ikarigatak langan nga ubaan iti likod ko! Kat ikarigatak ayawit iti kalapaw! At ba ita? Nasukatakon ti pagan-anay na. Ay na, kasanuday tuyan. Ay, Diyos ka, di mo ko mabaybayan, Milipnaus. Agsubli ko matipot na, Diyos ka. Punasak na imbag tibot na. Tanay, nabasbasa. Ay, titual niya. Ay, Iti ulo. sakit. Ay na, ay, libnaus. Ay, agyamanag. Nagsubling tibot mo. Ay na. Libnaus. Anyay ti marikrik nam. Anyat na sakit. Pasino ka? Ha? Libnaus? Di nakam-amaw? Siyak ni antim nga Ursula. Pasino nga Ursula?
Ha? Anya ti kayat asawan da ito'y libnaws? Apay adinak mabigbeg? Anya pa'y ti sumaruno a mapasamak, gagayem. Di uliwana dinggan ti tuloy tinobela tayo na pauluan. Lirio, iti tanap. Lirio ititanap. Pinapalabas, maragsakan ni Senyora Lorna gapo iti panagbalbaliw ti apuna ni Alex. Kastameten ti amana ken dagiti aminen at trabahador da iti asyenda. Iti sabali a bangir, iti panagawid da Ursula ken Libnos a naggapo iti umada. Nagbayakabak tinapig sa atudo, iso a nagdardaras da a nagawid. Nang lintag da iti dalan, naikaglis ni Libnos, gapo ta nagalis ti dalan, gapo iti kapig sa titudo. Natulid da itoy. Ingkarigatan met ni Ursula nga inubba iti likod na, ket inyawid na iti kalapaw da. Itagagayem, adto yung tituloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Punasak ti buot ni Libnaws. Tuwal niya. Ay na, agreeing kan Libnaws. Diyos ko, napukaw na ti buot na. Ha? Libnaws? Diyan manak, nakapuutan. Libnaws, kumusta ti Riknam? Ibagam noan na kinasakay. Panay ko. Nagsakit yung masino ka? Ha? Di nakam mo? Siyak na antim nga Ursula. Masino nga? Ursula. Ha? Anya ti kayat asawan da itaw eh? Apay adinak mabigbeg, Libnaws. Ay, di ka agpwersa. Di ka bumangon, no di mo ka bangulan. Manaminak. Mabitlaang dubliak ti ulas mo. Kan yalaan ka iti tsaa. Tapno mapudutan tarusok mo. Ala, igo pumpay day ta tsaamwan. Saan ka pa'y lang agsasao? Naimbag lakit din, tanagsartungan ti daw. Nagbayag nga inbaya ka bakla. Maditi bakbakik. Ala, inumampay to'y tsaam. Tapno, mapudutan ti rusok mo. Sige, ipaigop ko kan Adoy, Libnaws. Kasta. Ibusam. Kalpasan na. Aginanakan. Saan tapay laang agsarita ita? Aginanaka pa'y. Agkakapsot ka. Kat masapol nga aginanaka. Libnaws. Umay kantamangantan. Nakaluto ako. Bumangon ka ditan. Kabaulam ka di, ti bumangon. Tulungan ka, Libnaws. Nagluto ak iti tinula. Pinartek kay may nga upa at tarakenta. Linaokak iti papaya. Ala, agigop ka iti sabaw na. Ti anak ko. Ayan ti anak ko, auntie. Ha? Anak mo? Ada anak mo? Anda anak ko. Ayan na. Apay ajak ka dua. Anak na. Ay na. Nagsublay tilagib na. Ay kwa. Ay tinasaya at Libnaws. Manta paywan. Masapol nga na pumigsa ka. Iti kasta,
napigsa ka amapan mangala iti anak mo. Maawatan na ka day. Huwan, auntie. Ala, saan ka ngagsangit? Manganta, kalpasan na. Ituloy mo ti maturag. Anay, rabiin. Agi na naka iti husto. Domingo ita, Alex. Mapanta makimisa. Ala, agpalas ka taro, Marta. Mapanta mamat makimisa. Sige, tatan. Kalpasan na, agpasyarta. Sige. Nuday tati kaetyo. Iso ti matungpal. Ay, anak. Abom, nakaragrag saka kunay. Gaputa kaslasaan asika ni Alex asigod nga mamok. Apay tatan. Kailiw yu ti sigod nga Alex. Saan, anak ko? No di kat, ikarkararag ko asapay lahuma. Tagnanayon ti kinasingpad mo. Mabitlaan nga rod agpalasak tatan. Tamapanta makimisa. Sige nga rod, anak ko. Tamapanak mo tagpalas. Atoy, libnaws. Uminom ka pa iti daytoy sigod nga inumam. Ana ipaburek aramot ti kayo. Kaipaburek dayta. Libnaws? Ay, agsangit kamutan. Adda ka din na sakit, aparte ti bagay. Gapoy ti pan nakatulid mo iti kalman iti dalan. Agsao ka tapno amak ti aramidag. Kaya kanti matay. Ha? Kaya't kunti matay. Awan sirbiti biyag kanya. Malagip mo ka din. Tinapalabas mo. Wan. Malagip ko. Siyak, malagip na ka din. Siyak ni Ursula. Tinang tulong kan ka ide. Kasano ang malagip mo? Kat saan mo ang malagip tinapalabas mo? Idi nagsubli ti puot mo. Among ka day? Bayat ti panagkayok ide. At tanakitak alalaki. Diyak na ilasay mo asino day. Kaputa nakaabungot mo. Nagdardaras anang itinag iti awit na anak kasakaw iti deraas. Di na amaw apalpaliiwag. Naimbag tadinak iti nakita. Paman anakitak, naglumungak adagaws. Iti intinag na tinakasakaw. Nagdardaras api manaw sa tumalangkyaw. Kat kalpasan anakitak anak adayon. Dinagdagos ko ti bimaba iti deraas. Ta kitaak dya intinag na anak kasako. Tapanagkunak katao. Idi kinitak. Ay sus, may sa babae. Kat si kadayta, libnaws. Dinagdagos ka idi atinulungan Nuan niya laditan, tinyag agas ko kin ka. Kunak idi nunatay ka. Hanggang si bibiyag ka, taadamot pulusom ide. Aging ka nagsubli ti puot mo. Inay-aywanan ka, kakaasi ka mo. Di mo malagip, tinagan mo. Kat gaputan na libnos ka. So pinanaganan ka iti libnos. Apa yan tinulungan na kailangan ti.
Apay adi mo binaybayan, anatayak. Ah, Binayanak la ko man anatay. Kaputawan matlang sirbidi biyag ko. Binaybayan la ko man. ay, saan Noamom la ko man. No kasano ti sakit. Amarikrik na kita. Iso na sa isaya at matlaan. Anataya ko na. Ngamti ang nanayon na marikrik lang na ito. Libnos? Wala. Kayat ko lang kuman. Sana nagsulit isikot. Alagip ko. Ngamti tong palpiyag. Amarikrik lang ti sakit. Kan natingit. Ala, di ka unay agladingit, Libnos. Ay, inumungkit di dahi ka ipapaburat ko, aramot ti kayo. Makatulong kan ka dahi to'y. Kat, noan niya tinapasamak ni tinapalabas mo. Ibagam ko mga kanyak, Libnos. Kaya't ko, ama-amuan. Italangay mayak dito tanam di mama, tatay. Sana ba ni Barok? Napatag at nakaumay ka. No siya, kanayon ko sarsarong karan da ito'y tanam da hindi mamam. Tunggal umayak idi dito'y ipagsak ti ladingit ko. Isang sangit ko ti ladingit ko. Aging gaan naklon kon ti kinapudno. Sikay di ti linaglagip ko, anak. Nga uray awanan ni Gracia. Tanda kamot nga anak mi. Kaya't no pa'y saan ka idi amasit gan. Naragsaka kon ang makita ka. Nga uray, adayo ti ayan mo. Tatay. Ngam no ita, kastaw na yun aragsak ko. Kanagyamyaman na kiti Diyos, gapot ang makadendanakan, anak ko. Kat pa-check, naragsak matan ni mamam. Pakawanin dak, tatay. Saan ka niya daw iti pamakawan, anak? Dinapatay, naragsak tayo amin. Ken, kangunaan na, di pa nagbalbaliw mo. At daytang, naisagana kon ti kanan ni Libnos. Sipud agsapa, saan pa yan ang nangan? Di na kaya't, agsangit latan. Padasak nga alukuyin amangan, bareng man itan. Libnos, adto'y ti kanan. Nakatugaw latan. Kat, makapungtot ti rupa na. Ay, Libnos, mangan ka kumapay. Di ka nangan itay agsapa, kan itay aldaw. Anya ti orasan, 3:00 iti malam. Ang Libnos, mabalin ka di nga istorya itan kanya, tinapalabas mo. Mabalin ka di nga ibagam, no anya ti kinasyasinom. Anya ti pudno, anagan mo? Crisanta, tipudno anakan ko. Crisanta gayam, ti pudno anagan mo. No, pay kasta, awagan kalata iti Libnos. Daytan pinakairwamak. So, Libnos,
kunaklatan kun ka Adda ka di asawa kun anak mo? Adda. Ngam pinatay dagiti dakes at tao. Ha? Pinatay dati anak kun asawa? Uy, Saan lang ati asawa ken anak ko ti pinatay da. Nagikat. Pati ti apong ko abakat. Kanti katugang a babae. ha? Pinatay ida dagiti awanan puso at tao. Anyan gayam tinapalabas mo. Sobramat gayam tinapasamak iti napalabas mo. Apay, asino tinang patay iti pamilyam? Awan sa bali. No dini Alex Liberio. Ha? Alex Liberio? Liberio? Ayop nga Alex Liberio. Kandag iti pasurot na. Asino dagiti pasurot na? Tiagnagan iti Baldo Candoro. Ha? Diyos ko! Amok dagita ang tattao. Lignaus. Saan pa yan nalawag kanyak ti kinasyasino? Ti imbagam nga Alex Liberio. Apo ni Senyor Pedro Liberio. Ha? No kasta? Diyos ko! Impanak iti rest house na. Adya ka mo. No sa dino day jay ano ka? Rina masnak. Inaramid na ti kay kayat na. Saan pa ilaang anapnak? Intugtog na iti diding asementado. Maging ka na tumpak. Kadyak amon ti simaro ng anapasama. Diyos ko! Imala iti lolo na. Sobra ti kinadakas na. Hinapudlo na. Nagbalay nga amok ni Alex iti rest house na. Ijay abag. Ngam, jak ninamnama. Ngay sugayam ti apo ni Senyor Pedro Liberio. Jak din nagdamdamag. Iti may papan iti kinatao na. Tagpong taot. Kagayam. Isaw ti apo ni Senyor Pedro. Ay, Diyos ko. Imala iti lolo na. Adimonyaw. Ay, Libnaus. Amok ida. Uray ti kunam apasurot na. Dadoro. Kanbal daw. Sipod pa'y. Pasurot na Senyor Pedro ida. Kat sobramot ti kinadakas da. Awan umaspeng iti kinadakas da. Kat ni Senyor Pedro, pagbutbut ngan iti ili ti Aguinaldo. Nang runa, ija ayan da aboy na vista. Adaw, ti amok a kinadakas da. Gaputamay sak, iday, akatulong day di kabsat na a Senyor Juanito. Senyor Juanito. Juan, ngam sayang, tapi mo sayda. Nang nanggag kumatay ta anagan iti asawa. Tamay samot iti atrabahador ti Hacienda Liberio. Ha? Kasta ka day? Ngam pinatay ni Alex. Yawanan asing ang tao. Kat, anya ti planom ita, Libnaus? Tsaka mo, ate. Ay, ukwa. Tinasayaat. Agindag ka pa'y laang ditoy. Saan ka amapmapan ijay Buena Vista?
Amangan no da makakita ken ka apasurot ni Alex. Kat patayon da ka. Tinasayaat. Ikamang talatan iti Diyos ti amin. Libnaws. Gaputano, kunaam alabanam ida. Amangan no ad-ad na maisagmak ka. Ti aramidom ita. Agpapigsa kakit day. Taaddan tungot lang gundaway. Asiniram ida. Iti kinadakas da. Nana Dionisya, anya ita ti aramidag. Masyanak kanilibnaws. Nasayaat no nagsublin ti lagip na. Ngam masapul akanayon abagbagaam. Tababaan ti naistoryam anapalabas na. Delikado ti biyag na. Amangan no saan da nga ingaan. Aging da makita da talaga anatayan. Nana? Ituloy mo ta pa inuman iti sigod nga ininuman na. Iti kasta sumalun at latta. Wan, Nana. Ado ka di pa iti ang aramot ti kayaw. Amangan no na ibusang. Ado pa Nana. Nasayaat. Ala, siya kunti agpabakir, Ursula, ta inakpay agala. Agsublikan ijay kalapaw-yaw. Di mo pampanawan ni Libnaws, ta mga noan niya pa iti mapanunot na adakas. Ay, huwag Nana. Sige, inak nga rodan. Ay, huwag gayam. Mangyawid ka matang iti natang. Ado, tinaapit ko iti mulak anatang. Ay mabitlaang tay supot kaw. Nana, kahit agyaman na. Agyaman na. Nakasangput akaw. Libnaws! Libnaws! Ada akaw. Ha? Nay! Awan ni Libnaws. Napanan ngay. Nakaturog pa imot idi pinanawak. Ayan na ngay. Libnaws! Inakitaon di tarwar. Amangan no adala iti sigod ang pagtugtugawan na iti likod to'y kalapaw. Libnaws! Ayan mau! Ha? Awan maut dito yung likodan ti kalapaw. Ayan nan ngay. Diyos kaw. Nagnapanan. Nuapay nga may napinanawak kita'y agsapa. Sa pulag. Amangan nanyakit da yung ti inaramid nan. Sa dino ti ayan ni Libnos. Gagayem. Iyuliwan na dinggan, tituloy tinobela tayo anapauluan. Lirio! Iti tanap! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon, June Ributaso. Technical ken musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Lirio! Iti tanap!